godine pod sloganom Svakoga dana bez duvana. Upotreba duvana i izloženost duvanskog dimu predstavlja najvažniji faktor za većina hroničnih bolesti. Ne postoji bezbedno izlaganje uz duvanskom dimu. Mi kažemo da u Republici Srbiji 37,4% punoletnog stanovništva su pušači, od toga više muškarci nego žene, i 40% se nalaze u uzrasnoj grupi 35 do 44 godina. Ako kažemo, ovde pričamo pre svega o svakodnevnim pušačima koji tokom dana upotrebljavaju od 11 do 20 cigareta. Sami podaci nam pokazuju da su cigarete sa ukusom više zastupljene kod mlađe populacije, dok stanovništvo iznad 55 godina više kupuje cigarete u odnosu na cenu. Ovde pričamo pre svega o tradicionalnim cigaretama i sva ova istraživanja su rađena na punoletnom stanovništvu od 18 do 64 godina. Pored istraživanja koje je sproveo Batut, imamo istraživanje ESPAD, školsko istraživanje koje se radi svake 4. godine među učenicima prvog i drugog razreda srednje škole, i podaci su nam pokazali da 35% učenika upotrebljavaju tradicionalne cigarete, 8,8% nikotinske vrećice, a dominantan porast imamo u samoj grupi upotrebe elektronskih cigareta, čak 54,3%, više devojčice nego dečaci sa udelom od 58%. Možemo da kažemo da se sa elektronskim cigaretama počinje vrlo rano. Prva upotreba u dodaju sa cigaretama sa elektronski dolazi negde u 10. godini života. Duvanska industrija je vremenom počela da gubi svoje korisnike, zato što ljudi jednostavno ili umru od posledica pušenja ili prestanu da puše. Duvanska industrija morala da plasira neke proizvode na tržište i mi ovde pričamo o novim duvanskim i srodnim proizvodima koji čine veliki spektar različitih proizvoda novih tehnologija. Spadaju pre svega zagrevani duvan, elektronske cigarete, nikotinske vrećice i snus. Zašto imamo ovoliki veliki porast upravo u grupi srednjoškolaca vezano za elektronske cigarete? Elektronske cigarete su jako dostupne, atraktivne, jeftine, imaju različite arome, imaju preko 15.000 aroma. Ako pričamo samo o elektronskim cigaretama, one imaju neko istorijsko poreklo od 65. godine su se prvi put u svetu pojavile. 2003. godine se javlja novo usavršeno izdanje. U Srbiji su karakteristične i negde od 2013. godine. Znači, elektronske cigarete su spadaju u grupu nikotinskih proizvoda. Ako pričamo o nikotinskim proizvodima, elektronske cigarete se nalaze na prvom mestu i sama duvanska industrija je pokušala da umanji značaj nikotina. Nikotin spada u grupu psihoaktivnih supstanci, nalazi se na drugom mestu posle heroina. Preko 15.000 različitih aroma samih elektronskih cigareta dovede do same privlačnosti kod mlađih. I sva istraživanja koje smo mi do sada dobili pokazuju nam da i pored plasiranja elektronskih cigareta bez nikotina, negde 9 od ukupno 10 ispitanih, zadnje istraživanje koje je sprovedeno u Velikoj Britaniji nam je pokazalo da ipak sadrže u nekim česticama nikotin. Znači, ne postoje elektronske cigarete bez nikotina, zato što nikotin upravo izaziva ovu zavisnost. Zavod za javno zdravlje svoje zdravstveno-vaspitne aktivnosti baziraju upravo na predavanjima i radionicama o novim duvanskim i srodnim proizvodima, pre svega elektronskim cigaretama, nikotinskim vrećicama i snusu. Radimo sa pušačima, dugogodišnjim pušačima koji žele da ostave pušenje kroz različite individualne razgovore, savjetovanja, različite izložbe i na taj način dajemo podsjet da prestanu sa pušenjem. S obzirom da imamo veću grupu, povećan procenat upotrebe elektronskih cigareta, potrebna je veća informisanost. U nekom periodu verovatno ćemo krenuti sa tribinama o informisanosti samih roditelja, dece vezano za elektronske cigarete, uopšteno za sve duvanske proizvode, zato što primetili smo da u tom nekom delu fali nam informacija.